Ятырлар инде кызымның Мәкияуы хәзерге казак егете. Казак егете. Унда инде чистокровный ма инде onun родларын белмим. Но считаю, что ул считает, что ул чистокровный инде. Аныкларым шуның белән инде китте аралаш. Инде дәт дигәндә дә без барыбыз мөселманнар, кем булса да адәм булсын дигән сүз бар. Дөрес. Вот. Барсы Алла Тәгалә яратылган. Иң беренче безнең атамыз Адәм, анамыз Хава дип әтием әйтәдәгән иде мәрхүм. Инде хәзер бөтен источникларда да шул язылган Адам и Ева урысча инде. Сезнең әтинез, атаныз мулла булган идеме? Минем әтием мулла түгел иде. Ул 40 яшендә намазга басты. Яшы 40-ка җиткәндә басты намазга. Уенда инде кайчанда булган? 40 яшендә басты намазга. Намазга басып, шуннан бирле үлгән көненә хәтлем, үлгән сагатына, минутына хәтлем Алла Тәгаләгә зикр итеп ничектер әйтәләр инде. Шутып инде шундый тормыш алып барды. Бездә все время ирәтте намазга басыныз. Бөтен шушы ирәнгән затларын сөйләп барды инде. Ну инде мин считаю, что почитаемый, уважаемый кеше булган инде Кулаков мәчетендә. Вот. Үлгән көндә мәчеттән килгән кешеләр менә Гомәрханнар, Селим, менә зат Бангладештың кешесе, который монда Астраханда торады, бизнес иметь итәде. Шул Хамза, шулар барысы кергәндә, доктор Ахмет Египеттан килгән, шулар әтием үлгән сагатында, минутында киреп килделәр, хәбәрде ишетеп, әйткән иделәр, мәчеттең нуры иде дип шутып сөйләделәр инде. Тоже елаштылар инде. Ну, сезгә мин, как, по разговорам сездән ишеттем, күп сезгә өйрәткән мудрослар, всякие народные затлар. Конечно, да. Шундый кызыклы сүзләр сөйләгән. Әтием юморной иде, да. Әтием юморной иде, мог и пошутить инде. Ну, шуткалары в пределах разумного зат. Онда яман затлар сөйләми дигән иде бердә. Кыр яхшылыкка тәртипле булыңыз, кешедән тимәнез, кешедә рәнҗетпәнез. Шундый затлар сөйли дигән иде. Кыры шуны үлгән сагатына хәтлем әйтә дигән иде. Без шәвәтимдә бер-берегезне ташламаныз. Синдә бер кисәк әпәй булмаса, анау син бүлеш тәтән белән, син тәтәсе улардан, син уларга бер кисәк әпәй инде дәтен бар, бергә бүленез эшкәсез, шәү барыныз да бер карыннан чыккан дип шутып әйтә дигән иде мәрхүм син. Әлгә хәтлем инде шушы көнгә хәтлем инде 54 яшендә баратырмын мин. Шул әтием сүзләрен әлгә хәтлем белән 1 ел булды. Исмә төшереп, тырышам инде әтием юлы белән бармага. Шундый инде насип ит, Алла Тәгалә насип иткән көне булыр инде. Намазга да басырмыз инде. Иншалла. Иншалла инде. Вакытыз, минуты җитми ятырмы инде белмим. Әллә шайтан совсем көчлеме инде әтием әйтә дигән иде. Шайтан көчле, шайтан пәйгамбәрендә түгәрәгендә йөргән. Шайтан уттан яратылган. Пәйгамбәрдән безне сораганнар, һәрбер кешенең янында шайтан ярады. Синдә дә шайтан юкпа дип сораган булганнар. Пәйгамбәрimiz әйткән, нигә дигән, бар дигән, тик мин унардан көчле дигән. Мин унага бирелмим дигән. Сез дә дигән, Алла Тәгалә кушкан юлы белән йөрсәнез, сез дә унардан көчле буласыз дигән. Вот. Шундый бер кайнанам сөйләгән иде. Кайнанам тоже намаз укыйды. Шул сөйләгән иде. Намаз вакытына җитеп, кайнанам инде йоклап калган. Уяна алмый ятыр икән. И шунда инде бер иркәк килде диде, төшемдә диде. Ассаламу алейкум дип диде, бу кулын бирде диде. Мин сискәнеп уяндым да диде, сагатка карасам диде, ба намаз вакыты икән диде. Тиз тәһарәтне алмага инде, яшелкән инде, тиз дигән инде относительно инде. Шутып диде, зат иттем диде. Шунда шул бер притча сөйләгән инде китаплардан заттан укыганмы инде, кемнән ишеткәнме? Шул зат шутып бер кеше әйтә дигән, шутып зат иткән инде. Йоклап калган икән, намазга инде Алла Тәгаләдән соралады икән, син мине кичер гаебемде, мин йоклап калдым, вакытында зат итәлмәдем дип инде. Инде Алла Тәгалә инде шундый хәбәр ибәргән икән, син бөтен күңелем белән шунага тырышып ятырсың, мин кичерермен инде ул синең затында дип инде, хәтерлегендә дип инде. Икенче юл инде
шайтан тағын келеді екен мынағай. Бұл тағында арып, иқлап қалған екен, қызметлер ішләп енді ол вақытны, ауыр қызметлер, бітін ручной труд. Шунда енді шайтан айтады екен, иқла, сен... Жоқ, сначала иқлатып қалған екен енді, иқлатып қалдырған екен. Енді екінші ел уятады екен, тұр, иқлап қалып, мұнда савап алып отыра берме деген екен шайтан. Сөйтіп, шондай затлар ешіткенім бар. Да, интересно. Сізден неше бала? Менде екі балам бар. Үлкен балам. Еркек бала. Екінші қызым. Қызым тұрмышта, баламның тұрмышы. Нишка айтайын енді. Орысша айтмышлы не ладится. Ну, енді яқшы оны тогда. Шынығым бар. Вообще, по статистике бешеу. Баламда екау бар. Бірінші қатыннан, екінші қатыннан. Қызымда үш. Қазіргі вақытқа үш енді, иншалла, тағында, бәлкім Алла тағала берсе тағында болар. Иншалла. Жамин, яқшы. Сыйганнар бар деген еді. Кімлер? Сыйганнар. Шунда, білмейм, вокзалда ма енді, білмейм, армиядан, мұна қазір қаталық етіп айтпейм енді, но словом факт то, что ол вокзалда ешіткен, мұна тап біздің жәмәл тілін. Жәмәлші, мұна нұғайша сейлеп, ғыбыр, біраулер сейлешет дейді. Есім ақылым кетті дейді, ба, кім сейледі бұл? Бұрылып қарасам дейді, ну, сыйганша киген сыйганнар дейді. Тіллері дейді, мұна біздікі дейді, біздің ауылдықлар дейді. Мұна Красноярский край қайда енді город Абакан. И сыйганнар мұна біздің тілді сейлейді. Абаканда ешкен шонда, короче, служить кәнді. Ешкенде, шонда мұна сыйганнар бар екен. Видать, олар қаятыр ешегеннер, наверное, туып өскеннер, наверное, мұна қаярна именно преобладает нұғайлар. Сұрап білмеген ма олардан? Енді қаян сұрап білсін енді 18 яшілік, 20 яшілік егіт енді. Она қайда етігі болған ма? Білмейм, армиядан қайтып келатыр, білмейм, армияға кетіп баратыр сондай. По-моему, баратырғанда әлі яңды 18 яшында. Сондай зат болған. Крымский татар бар еді дейді, тірлі дейді. Қырым татарларын тілі совсем біраз зат. Құшамаған тірлі дейді. Біздікінен тірлі дейді. Башқұртлары енді құшаған дейді. Башқұртлар да бар еді дейді. Бұл вақытын енді дедовщина зат, шул башқұрт егіттің ішін тұрадаған едім, потом мен өзім дед болғанда дейді. Шөйтіп айтқан еді. Дуслашқанар? Дуслашқан енді, потому что мұнда расформироваться келгенде болғандар қыры затлар енді. Орыслар енді Астраханьдан. Ну, енді дружныйлар зат болғандар енді, яқшы егітлер енді, дружныйлық дейді. Ну, әлігі бая татаршы сөйлемеге кіші жоқ. Өзін тілінде сағынасың ғой енді. Ауыл шырайы анады енді, смешанный болғанға көрі, енді қаннар, наверное, оны орыс деп біледеген болғандар көбісі. Көзлері яшілләу, шондай ол шәші яш вақытында светло, русый, шондай түсейді, волнистый, көдрявый, шондай, спецейн совсем көдрявый болғадаған еді. Оны орыс деп біледеген болғандар. Андан сын енді фамилиясын затын көргенде, енді татарин деп айтадаған елер меға дейді. Ол енді ол вақытында қаян білсін яшілді. Татар бол, нұғаймайынды ол. Әлге қатты болдырса айтсан білмейді, вообще на самом деле кім екен. Әнесі бір яқтан дейді, әтесі қарағаш дейді. Кім енді Алланың бәндесі болды. Шолай деп айтайын, конечно. Қазір бар ма екен дүнияда, мына дұрыс бір мына бұзылмаған, чисто именно нұғайский, например, қанны, чисто без примеси кішілер бар ма екен, оны енді білмейміз енді. Но енді, если раз фамилияларымыз, менің атамның фамилиясы енді Мулляминов болғанға көрі, конечно, меға интересно. Мен все-таки дед дегенде де оның қызы. Дед дегенде де өлген жақатлым оның қызы болам. Айтадылар бұл, ең бірінші өлгенде кішінің есімі юғалады. Уже айтпейділер, ана Фаридәді шығарыңыз, Фаридәді юындырыңыз деп айтпейділер, мәйт деп сөйлейлер. Ең бірінші кіші юғатады есімін. Жолай деп енді оқығаным, ешіткенім бар. Қазір интернет қойын бізде енді қараймыз бүтін затты интересный еді. Но не всегда получается мына бүтін затпа следовать, как говорится, қарамаға мына шол бүтін заттарды дүния шонды ғой енді, дүния атынан қоғамыз. Анықлар.
оныкларда да инде тырышабыз инде бисмиллаларын әйтәләр инде Аллаһның белән шөкер. Ятканда да, ашаганда да инде Аллаһ Акбар дип әйтегез. Әтәйдән дә тәмне, судан да тәмне зат юк дип өйрәтәмен инде үземчә. Ничек әтием мәрхүм өйрәтеп барды безне. Шул яхшы булмыс дигән, кыры яхшы булмыс дигән сүз иде. Шул безнең мөселманның заты диде, кыры яхшылыкка өйрәтәмез диде, кыры яхшы юлдан барырмыз дип инде. Шулай. Яхшы, Аллаһ шөкер. Я рәхмәт, Фәридә. Миннән инде